तरमाथोई सुबा मणिपुर विधानसभा की अरोइब बजेट मिफमसु ओइरिबा 33 सुबा मिफम की ngasi ani suba nimita maru oina khanakibasingdi मणिपुर की गवर्नर ओरंबा डॉक्टर अश्विनी कुमार अमदी अतई हाउस की मेंबर ओरंबा मियोई मरी लेखिदेबगी ओबिचुअरी रिफरेंस अमसुंग ngarang मणिपुर की गवर्नर हाउस थंके वारोल सिंह थागतपगी वाफम खननैनेदुना पास तोखिबा असिनी ngasi की अनुसुबा एजेंडा ओइरिबा गवर्नर की वारोल थागतप फोंबगी वाफम पुखलदुना बीजेपी की एमएलए पी सरचरन हाई सिंगनबा क्या की मरकता गवर्नमेंट असिना माई पाकना थबक क्या पांगथोकप ngamle गवर्नमेंट असिना कन्ना होनजबा अमसुंग मायांगी मतिंगदगी कोविड मायोकनबदा चावना माई पाकप ngamle मसिना लौथोक्तबा लाल अमगुमना कोविड 19 मायोकनबदा ngamhalle चीफ मिनिस्टर लुचिंगदना कोविड 19 थेंगनाबा स्टेट लेवल कमिटी नि चिंगबा सेमदुना मसिगी चटनगदबा कांगोन सिंग सेमले लोइनेना मपानदा पंदुना लेरमा मियोय लिसिंग कुलुमदोरम पुसिलकपा ngamkhre कोविड लांथेंगदा मांगिन थाखिबा सुंग बुसु महाना थागतपा फोंदोखि महाना हाय हौजिक कोविड नाबदगी फगलकपगी चांग यामना वांगले हौजिक चादा 49 यौरे कोविड दगी ngakthoknaba वैक्सीनेशन की थबकसु हौरे सेंटर न उसीबीबदगी अवांगनोपक स्टेट सिंगदगी मणिपुरना अहान बोयना कोविड वैक्सीन फंबा ngamkhibani स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर फगलकपै वाफमसु गवर्नर की वार्ड मयक सेन पल्ली नुपोक सिंगमाई पुलिस स्टेशन लेबा असिगी ख्वाइदेगा फबा पुलिस स्टेशन ओइना यावरकपा अमसुंग नीति आयोगना अवांगनोपक की ख्वाइदेगी इनोवेटिव स्टेट नि हाइखिबा अदुबसु काउथोकपा यारो हाइखि स्टेट असिदा सेलथुम सिनाबदा निंथिना माई पाकले सोशल वेलफेयर स्कीम सिंगदा पुनमक याहोनबा होनारे अंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा निंथिना थबक तहनबा आंगांग सिंग हाना सही मरी दगी होरंबा दु सही अहुम सुबदगी लारिक तमनबा थौरांगसु तौरि हाइखि महाकना हाय टूरिज्म चौखनबा असेंबली कंस्टिट्युएंसी सिंगदा लुपा लाख यांखै पीनबा वाफम डिस्ट्रिक्ट सिंगदा ट्राइबल म्यूजियम सिंग साबा आर्टिस्ट सिंगदा तेंगबांग पीबु वाफमसु हाबली जल जीवन मिशन की मखादा युमथोंग खुदिंग 2020 दा थांगनबा इसिंग फंगलगनी कोविड की मतमदा कनागम इमुंग अमता चाबा फंगदबगी अवाबा फंगखिदबा अदु गवर्नमेंट असिना कन्न होनखिबदगिनि हायनसु महान मखाताखि सोशल ऑडिट हौदोक्तुना लेंगा की थबक थोरमसिंग ट्रांसपेरेंसी लहनब होनरी पावर सेक्टर सु फगलकली लोइनना ई ऑफिस हौदोक्तुना लेंगा थोरम हेना फगतनब होनरी हाइखि गवर्नर की वारोल थागतब फोंदोको वफम सगलुदना कोंथौजंगी एमएलए डॉक्टर सपम रंजन हाई पेंडेमिक मनुंगदा गवर्नमेंट असिना अचौबा क्राइसिस अमा मायोंगनखि मतम अदुदा थेंगनखिबा क्राइसिस सिंग अदु ममांगदा अमुक्ता थेंगनखिद्री मसिदगी अखोइना अनौबा हाना थेंगनखिद्रीबा क्वारंटाइन हैंड वाश एसओपी नि चिंगबा वफम सिंग थेंगनरे महाकना हाई क्राइसिस मायोकनबदा अखोइबु लुचिंगबेबा चीफ मिनिस्टर असि थबक ngamba थुना थबक पांगथोकपा न मरम ओइदुना यामना ngana इम्फाल एयरपोर्ट अमदी मणिपुर चंगलकपा खुदिमक स्क्रीनिंग तौबा हौखि गवर्नमेंट असिना हेन पुंगनिंग चंगना थबक तौबना कोविड की लाइसेंस असि लाक्सिनबगा चप मानरे हौजिक सुपनतगी एक्टिव केस 113 तंगाइरे फगलकपगी चांगसु नोमनोबगी हंगलक्तुना चादा 49.3 की चांग यौरे महान मखा ताइन हाई कोविड लाइचेट की अवाबा तारबा स्ट्रीट वेंडर सिंगदा आत्मनिर्भर की मखादा सेंथंग पीरे असुमना क्राइसिस असि खुदोंग चाबा अमसु वहनबीरे तेलबा था होंगी मनुंगदा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी यावना डिस्ट्रिक्ट टाटुक्ता ई ऑफिस न समनहले इमा कैथेल सानबा थौरांग तौरी अदुगा मणिपुर दगी दिल्ली दा चटपा मतमदा लेफम लेतबगी अवाबा मायोंगनबा दु कोंगनबा द्वारकादा अहुमसुबा मणिपुर भवन अमसु थुना लेरगनी हाइना महान मखा ताखि गवर्नर की वारोल खनबदा ओपोजिशन लुचिंग सिंह के गोविंदास के रंजीत के मेघचंद्र अमसुंग अल्फ्रेड कांगम अर्थसर याखी कांग्रेस की लुचिंगबा गोविंदास न महा की वारोल पीरदुन हाई गवर्नर की वारोल हाइबसी गवर्नमेंट अमगी विजन ओबिते नतना परफॉर्मेंस सु ताकलिबनी अदुबु गवर्नर ने पिखि वारोल अदुदी ताबदा नुंगाइनबा सेम साबना पिक थले महाकना हाई कोविड 19 पेंडेमिक माई पांगना थेंगनखिबगी मतांगदा निंथिना पल्लबसु गवर्नर की वारोल अदुदा पेंडेमिक मतुंगदा करी ओरपयागे करी तौगदगे हाइबरसिंगबा करीमत पंदे लमदम असिदा थबक फंगदबसिंगदा थबक निंथिना पीबा याबा पेंडेमिक मतुंगदा यामना कानगदबा पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म की वफम यावदे मसी एनईसी की तेंगबांग चादा मौद्रा अदुगा स्टेटना सुमनगी चादा ताराखक पुथोकदबनी मसिना पेंडेमिक न मरम ओइदना थबक तौहम खंगद्रबसिंग थबक पीबदा नतना स्टेट एसीगी सेल थुंगी फिबम सु फगलहनबा ngamgani वाटर रिसोर्सेस अमसुंग मैनेजमेंट की गवर्नमेंट न लखलिबा थबकसिंगी मतांगदा लोकताक पाट की मरमदा यावदे अदुमोइनमक नीति आयोग की मतेंगना लुपा करोड़ 3 पीरगनी हाइबगी थाजबा पीरे हाइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरना फोंगतोकी वाफम अदुबुदी महाना थागतबा फोंगतोकी अदुबु वाफम असि गवर्नर की वारोलदा सिथारमनि हाइखि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स अमसुंग असेंबली सेक्रेटरी साबो लोइसिनदना सिनरबसु कैपिटल प्रोजेक्ट की अहुमसुबा सरुक अम ओइरिबा असेंबली सेक्रेटरी हौजिकसु लोइसिनदना लैरि हाइखि मसि लोइसिनबगी वाफमसु गवर्नर की वारोलदा यावदि हाइना गोविंदास कोंथौ जमना हाउस थंखि गवर्नर की वारोल खनबदा सरुक यारदुना कांग्रेस की लुचिंगबा के रंजीत हाई
Assembly the Kanan and Neriving a Sileva, Miyangi, Fanavani, Kanaguma, Amatagi Mayoktanate, Governor Warlasi government, police Musum statement. Pandemic Manunda, government Miam, that Tamagis Chang Lim the Pangankiba, Aduki the Mahana government, but Hago Fontoki, Mahana Makata and High, government not Hama Lim the Ching P with the Yahodoba, Prajada Ching Pina Bohonavada. Local area development fund amasung atai miyam dagi pirpating bang sing sina duna kaithel lagi kilo yang khai gi bek amada lupa lising ama changa lising ma chatruk pi duna lairaga pikhi government de issue to ba cheng kaithel da phangba si angakpa amani haina sumahan makata ki pandemic manungda manipur gi mapanda leiba miyosing pusilangna ba honna ba da awaba ama oiringe gi char aduda plane da kwa mana pusilak asi sumahan angakpa amani haina phongdoki COVID kilan theng loisilakle haina ruling gi maikedi putor kwa phom mahana yaning da phongdoki state asida law and order phagalakle hairaga lamdam asidagi karigi dama aspa lokthok tribunal hangki honorable chief minister masamak matama bada lamdam asidagi aspa lokthokna ba honna bada lokhibe thokdang adu hantan ure mating chu khara wapagum ure haina siri ranjin namakata ki mahakna hai assembly segment khara Hojiguji law and order fibam phagalabanina loinamak natrasu manipur gi mafam khara degi aspa lokthokna ba honna bi haina sa appeal tawki Corruption ki matang namang na hai state government asina corruption free governance haibasi kholaw in scenery adubu hojik IRB longnaba honari ba sida post among gi lupa lakh 35 yaure haina miyam nanganare masi chumbana traga chumna bahadina atopa ama oirbasu masi mayam nanganar panin masi yengchinma mathok tai aduna anti corruption cell asi maming hana tarambadu ta khidre masina government asi masak thiali haiki Manipur Conservation of Paddyland Act lejerbasu labuk kaya yung kai sajilakle masi yengchinaba committee ma semnaga thijil haningi hanu sumahang nama khata ki loina na tongan phom khara sumahang na labuk singda yung kai sajilapagi mafam sing panki khana naina aduda ke mekasana na hai agriculture and allied activities ki matangda kharip lawrok pu pallaga labi lawrok ti pande masi hapsin bi haiki Singilam Singda Ekar Lising and Isanipan Taramba Popi Pambising Yantatuna Mahan Krehaina Governor Givarol de Yauri, High Ekar Lising and Isanipan Adu Umong Koktologa Popi Pambising Adu Tavo Ogani, High Mafam Sing Aduda, Anobo Upambising Tazambigua from Yaude, Loinana Popi Tarambasing Adugimapu Tokti Hanasu Megasan and Makataki. Congresski Atopa member Alfred Kangam Attorn High, Governor Givarol Siam Natsum Mamasung Asingman Haina Logduna Lai. Adumonamak COVID pandemic asina maram oidana Manipur gi mapanda lairaba miyoi singi damak tawuyaw baba from amata warol asida pande mahak hai government asina singdam afaba mari leinaba hotnabada thawa yawna thabak tawri adubu sel thungi phibam phatrabadi afaba mari lehenba ngamloi aduna economic planning tawu matamda constitution gi article 433 c da piriba wafam sing adu ngana pakhal haningi governor gi warol da edc mikhal gi matam yawdaba sisi yahon ba pamay wafam phongdoki Sri Alfred na makatan hai naga santi gi wari sanaba asi Manipur gi interest kahindana athubo matamda santi oina warasin puruknaba state government gi maikai degi center da haijaba chungani aduga suspension of operation da leiba singchu kari phibam da leiri amasung masigi warasin puruknaba honafam chu thoi haiki opposition members ne pukhalakwa wafam singi paukhum pireduna house closing busu oiba chief minister Sri N Biren Singana hai members ne pukhat pirakliba wafam singasi taramna oi Adum oinamak members in the Pukar Pirak Wafam Sing asi Maram Sabu or Sumayamasi, Loinamak Hapsin Beda, Bolum Yam the Saugadaba Amadis Hangadavana Loinamakti Haptre, Adubu Masigi Nungi Kalondi, Loina Yaure. See Govindas Kotok on the Pukulak Wafam Sing to Lodanaman High, Loktak Parki Yauna project Ahomniti Ayuna recommend Torbasu, ADB Degi Ayavadi Fangri, Aduna Governor Givarol the Yaudavani, Capital Project Manung Chaliba, Civil Secretary Sabalo Shindana Laiva Asisu, Court case Lebedagini, Yam to Tuna Loishalagani, Mamangi Gamen Matamda, Sava Hormlaga Loishandabasing Matamutang Loishanba Hore, Keranjin Apokalakibo of Fungimatanga Simusan High, Pandemic Manung the Miam the Liam Sing Pikibudo socio-economic cast census report Matung in a Pikibani, Madu the Mipung Kudimakching Panganbangam Kidrabasu, honorable members in the Honabidana Pangan Bikiba Adu Nungaibo Pui, Adu Moinamak Miam the Pangangadabatsing Katilda, Bek Amadul Palising Amachanga Pangi Habiduti Noite, Matu Matam Chana Pau Fangogri Haiki. Aeroplane kwa manapusula haibagi matangda mahana hai lanai musina plane kwa manapusula pani kwa manasing do loina mahan khre FIR kharsu lokhatle mioi kharsu fare hiramasi matangda khar kupna khana neina na ba wahang pauking matamda pukhat pirna ba sumahana members da appeal tawki corruption ki matangda mahana hai IRB loguda sel pito pusin taboga from mi nanganar basu aikoina logdraga loiri haina leibani kari khudam changdam leirabati matik chaba thabak lokhana bhone jage pau pibiro anti corruption sel su mathau ningthina tawri Tourism ki matang na hai Shanghai Festival
Barak Festival amadi Siroi Festival ne chingba festival sing asi malengi thakta pukhotpa ngamnaba gamena honari aduga delimitation gi matangda committee ama semduna thaba aukhre masidi constitution gi oiba thabak ni ekhoina thingbe yaroi suspension of operation da leiba kangbu singna aranba thabak tawlabadi designated kemdagi hendoktanaba tawgani loinana tangkak na wari sadana warisin purunapsu honari haiki member sing pukhalakhiba wafam sing sengdoklaba amadi tungda mari leinaba demand sing khanabada hena mapung phana khanan nainersi haina member sing da appeal tawraduna member sing pukhalakliba wafam sing adu withdraw tawbiduna governor gi warel asi punna thagatpa phungdok minasi haiki Speaker na so House ki leader na sengdok labanina member sing da withdraw tawbina ba haiki adu moinamak Sri K Megachandra amadi Alfred Anina governor gi warol semdok pa haibasi rules na yabapi parliament su adumak chani haina handu yakide adubu Speaker Y Khemchana convention amoina governor gi warol semdok na de aduna member sing wafam handok pinaba amukaso appeal tawki Speaker gi wafam adu Alfred ti yaningdaba phongdoki aduna governor gi warol adu voice vote pass tawki Masigi mamangda Manipur gi governor oiramba Dr. Asni Kumar Uribok Assembly Constituency gi MLA oina karamba L Nandu Kumar Thanga Assembly Constituency gi member oiramba S Jayant Kumar Moirang Assembly Constituency gi member oiramba Hesamuddin amasung Kasamthong Assembly Constituency gi member oiramba Laisom Ibom Chana laikidabada House na minute ani tumina leptana awaba phongdoki loinana makoini hinglingeda toromba thabaksing ningsingki awaba phongba warol pibada Chief Minister N Biren opposition du singba o ibobi MLA P Sarachandra T Robindro T.S. Joy Kisan Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Govindas Kothok Jam T.S. Lokeshwar amadi L Jayendu Kumar saruk yaki tungda House na COVID amaram moiduna laikhetraba sing wafamda ikai khumnaba amasung awaba phongdok po ina minute ama tumina lepki loinana atai makhata ba khananaba agenda laitrabana Speaker Y Khemchana ngasigi mifam adu hayengi ayuk pung 13 phawba yeithoki